Okey, sekarang nak ajar naik printer 80C macam mana guna phone. Guna wifi sana sudah boleh connect. Tak payah download apps. So step 1, you test print dulu. Lepas tu you tengok dia punya ini naik printer 8C. Lepas tu password 8x8. So sudah tengok, tekan masuk. Lepas tu masuk 8x8. Tekan connect. Okay, so tekan masuk ini. Lepas tu wifi. So wifi ini you masuk you punya wifi nama. Ingat lah, mesti mah huruf besar ikut huruf besar, huruf kecil ikut huruf kecil. So kalau belakang ada 2.4 tekan sekali 2.4. So paling baik guna 2.4 lah, jangan guna 5G lah. Okay, so tekan setting. So kalau sudah set, lepas tu you boleh tengok dia sudah jadi macam. Lepas tu lagi mau masuk satu kali. Kenapa? Tekan dia bagi fix IP. Lepas tu tekan set. Ini macam sudah setting siap. So you double click. Test print more time, you boleh tengok. So dia sudah tukar bagi you punya connect bagi you punya router, lepas tu password, lepas tu IP fix. Ini macam connect dengan router sahaja.